Murakaza neza kwitoza TV Rwanda, umuyoboro ubagezaho amakuru yizewe abari kuvugwa hirya no hino ku isi by'umwihariko mu Rwanda. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru ibabaje ndetse y'incamugongo kandi ikomeje kuvugisha benshi mu karere ka Kamonyi. Ni inkuru y'umwana w'imyaka 2 bivugwa ko yishwe mu buryo bw'agashinyaguro ndetse buteye ubwoba, hanyuma umurambo ugashyirwa ahantu bikekwa ko ngo ari ugutura abakurambere. Ese n'icyo ubushinjacyaha buvuga kuri uru rubanza, icyo abaregwa bavugwa mu kwiregura kwabo, kandi se amategeko ateganya iki ku cyaha nk'iki cy'indengakamere? Komeza urebe iyi video kugeza ku musozo. Bienvenue kwizera niko nitwa Initoza TV Rwanda. Aya ni amakuru ava mu bushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Muhanga, agaragaza ko umugore w'imyaka 35 n'umugabo w'imyaka 42 batuye mu mudugudu wa Kibimba, akagari ka Gihara, umurenge wa Runda, mu karere ka Kamonyi, bakurikiranyweho icyaha cy'ubwicanyi bwakorewe umwana w'umuturanyi wari ufite imyaka 2 yonyine. Nk'uko dosiye y'ubushinjacyaha bigaragaza, umwana yari asanzwe azinduka akajya gukinana n'abana babo b'abaturanyi. Byari ibintu bisanzwe ku buryo n'abari gukeka ko iki cyaha cy'indengakamere kiri buze kuba. Mu gitondo cyo ku itariki 19 Kamena 2026, uwo mwana yongeye kujya muri urwo rugo nk'uko yari asanzwe ajyayo. Ubushinjacyaha buvuga ko umugore yamufashe akamujyana mu gikoni agashyushya icyuma ku mbabura ko kakakireka kikatura kikaba umutuku, hanyuma agikoresha arimo gukomeretsa uwo mwana kugeza uwo mwana yitabye Imana. Ntibyavuzwe rumwe kuko ngo byabaye mu gihe uwo mwana yari yizeye ko agiye gukinana n'abana babo b'abaturanyi. Nyuma y'urupfu rw'uwo mwana, ubushinjacyaha buvuga ko umurambo wajyanwa ahantu umugabo yari yeretse umugore ko ahashyira inzoga, ibiryo n'inyama mu bikorwa bivugwa ko ari ibyo gutura abakurambere babo. Ibi ni bimwe mu byatumye uru rubanza rukurura amarangamutima menshi ndetse n'ibibazo byinshi mu baturage, bibaza icyashoboraga gutuma umwana muto akorerwa iyicarubozo ndetse kugeza naho yitabye Imana. Mu ibazwa rye, umugore yemeye ko ari we wakoze iki gikorwa cy'indengakamere giteye ubwoba, ariko akavuga ko icyo gihe yabikoraga umugabo we yari aryamye mu nzu. Ku ruhande rw'umugabo we, amaze kubyumva yabiteye utwatsi arabihakana cyane, ndetse avuga ko atigeze agira uruhare muri icyo gikorwa. Yabwiye abashinzwe iperereza ko mu gitondo kare yarabyutse ajya ku kazi nk'uko bisanzwe, ibyo bintu ngo byabaye umugabo atabizi. Iyi myireguro itandukanye yabo bivugwa n'ubushinjacyaha ari nayo urukiko ruri gusesengura rushingiye ku bimenyetso byose biri muri iyi dosiye. Icyaha bakurikiranyweho n'icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake giteganya ingingo y'107 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Mu gihe urukiko rwabahamye iki cyaha, amategeko ateganya ko bashobora guhanishwa igifungo cya burundu. Iperereza n'imiburanishirize biracyakomeje, kandi umwanzuro wa nyuma uzafatwa n'urukiko rushingiye ku bimenyetso no ku mategeko. Ni ngombwa kwibuka ko kugeza igihe urukiko rutanze umwanzuro wa nyuma, abaregwa bafatwa nk'abatarahamwa n'ibyaha. Ni inkuru yongeye kwibutsa buri wese akamaro ko kurinda abana bato no gukomeza gutanga amakuru ku gihe igihe hagaragaye ibikorwa bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Ababyeyi n'abaturanyi basabwa gukomeza gukorana n'inzego zibishinzwe kugira ngo umutekano n'uburenganzira bw'abana birindwe kandi bihamye. Naha turangirije iyi nkuru, mumbwira uko mubibona mu gice cy'ibitekerezo, ariko mwirinde gutanga ibitekerezo mudafite gihamya cyangwa se amagambo abangamira ubutabera, kuko urubanza ruracyakurikiranwa. Niba ukunda amakuru yizewe kandi asesenguye, kandi subscribe ku Itoza TV, ukande n'akazogera kugira ngo amakuru yacu agiye akugereraho ku gihe. Mwakoze cyane kuba mwakomeje gukurikira Itoza TV Rwanda. Tuzongera kubonana mu yindi nkuru. Imana ibaho umugisha.